Spesialnya buat masyarakat Karangkerta. Bos Korea, Bapak Wawan yang punya bakat. Bos Korea, Bos Korea, nomor siji Pak Dewan, nomor siji Bapak Haji Muni, nomor siji Pak Dewan. Pak Dewan, Pak Dewan, kakang anane ngendi sampai kulat-kulati apa bieli ning rabi nomor siji Bapak Dewan, nomor siji aduh sayang Bapak Dewan, Bapak Haji Muni sayang sing duwe nomor siji Pak Dewan. Haji Muni asik Pak Dewan nomor siji Pak Dewan, Pak Dewan nomor siji, nomor siji, nomor siji Bapak Haji Muni asik. Yang punya nomor satu kanggo Pak Dewan. Bos Korea, Bos Rias, Bapak Dedes, Mama Dedes.